Znači, druga vožnja. Nek se pripremiti napad kultura. Ajmo malo, ajmo. Da. Ovo je isti, valjda da treba nešto krivo pa opet mora ponovno. Svi dvije vožnje. Gramo 50. 10 pira. Što se malo na zadnji diže. Što su džilere, poznate džilere koji idu samo na zadnji. Če srčki Dobro da je skužio koje marke skužio. Sad ću ti ja svoju. I starti broj 2. Ostiće.